Bingelela futhi babukeli bomkhanya ngode TV. Sithembiso ucele futhi lo ya. Abanye bathu shoot, abanye bathu King SMC, bathu Mr Delicious. Ya bafethu. Ya. Qhubeka kanjeni subscribe ni like bafethu ni comment. Ya. La ngiza nolunye udaba la. Ngicanga ukuthi mhlambe kukhona isifundo ababukela abangasithola ngalo. Umunye umfowethu nje ebese naye ngaphakathi. La kushuthi lo mfowethu uboshwe benze icala labo kushuthi abantu nje ababe benza ama house robbery, yabo benza ama house robbery. So ikakhulukazi kulezi indawo nje zabonga mla kulezi indawo zabelungu suthi la bayahamba baya kwenye indawo lana inhloso yabo ukubamba inkunzi kwenza le house robbery. Mabefika la uthi ke mabefika endlini yomlungu lo mfowethu ngikuveze lokho besinaye ejele. Uma befika la endlini yomlungu uthi hayi bafika nje kahle balele kulelo. Kanti njoba kulelwe kukhona la indoda yala ekhaya umfazi wakhe nengane yakho encane. Hayi mabefika la ayebakwazi ukungena ngendlela abangena ngayo, yabo befike ngaphakathi. Kanti kushuthi ngoba uthi uma befika ekamereni bafica umama ulele nengane, ubaba kodwa ulele kwelinye ikamera. Siyazi ke bafethu ukuthi khona izinto ezenzekalayo kuma relationships, uthola ukuthi khona kokungaboni ngasolinye abantu bayenze ngendlela ezihlukahlukeneke. Uthola ukuthi ke indoda isilala kwelinye ikamero, umfazi uselala kwenye ikamero. Shuthi kwangicanga ukuthi kwakuyinto kanjalo ngendlela umfowethu achaza ngayo. Uma befika la wabambe lo mama lo, uthi bahamba bangaki bawu2, yabo hambe lo mama lo bambophe babophe nengane, yabo babheka izinto abangayithola ke la endlini, babheka bathatha izinto abayithatha abalayishe ezikhwameni benze yonke into, yabo. Manje mabethi gaga nansi safe, yabo le safe shuthi mabethi gaga kwi safe ilama safe lawa efuneke ufake pin, yabo, or password. Ya sisho kanjalo kufuneka ufake password. Babuyele kulomfazi shuthi uthi lo mfowethu lo mjita ahamba naye, yabo bebengena emakamera angafani, yabo yena ubethe emethi gaga la hamba ngakhona nansi safe. Useyobheka lo mfethu, yabo uthe mfethu nansi safe la manje kodwa engathi ifuna ipassword, yabo. Uthi methu yombheka lo mfethu, methu uyangena le kamera nango lo mfethu, hayibo lo mfethu usedlwengula lo mama lo, yabo. Manje into akhala ngayo ukhala ngokuthi lo mfethu uyamazi ukuthi unesifana esithila naso, yabo. Yabona lezido zamalungu nani angazi ukuthi isithweni sakhe sangasese kunjani, yabona kunelonjana kunokubola, uyabona. Noma kunjalo kodwa still usafuna ukuthi usahalela umlungu, yabo. Uthi mefika la ethi mfethu wenzani manje lento asiyona into esivumelene ngawo le la sizothatha lento bese siyahamba, yabo. Uthi cace ukuthi manje sefuneke befune le password, yabo, kulomlungu lo. Mabefuna le password kulomlungu lo athi umlungu akayazi lo wesifazana, yeso. Lo wesilisa, yabo lonto lo nabo bese bemtholile vele already naye. Bamthola bababopha ulo wesifazane bambophele nengane ekamereni.
lo wesilisa bambophele dining room lo wesilisa engathi kuthi uyagoloza vele yabo lonto le goloza nje into okudlala ibhuna dlala lithi ayi yabo kayikisi safe yabo lonto lo alazi lokuzana yezwa lo kanti shuthi le safe le inendawo yokushaya ipassword bese iba nendawo kakhiye yabo so ngoba bayababona ukuthi abafuni ulokuza ipassword bese bevele befuna ukey yabo sinezena ukhiyeke we safe yabo ayi umlungu wesifazana uyakhala la uthi ayakawazi ukhiye umuntu wazi ukhiye indoda yabo kucaca ukuthi bathatha ingane mfethu wayivalela oven yabo thatha ingane bevele oven ba on oven ezokuthiwa ke ngizokhuluma ukuthi isifa lengane la yabo ayicaca ukuthi lo wesifazana uyathi ukuthi ukhiye kulo wesilisa lo wesilisa awumile uthi hayi ingane ecabanga lapha oven on yabo lo time ingane mekhala lapha ingane ikhala lapha nezwa lonto le lo wesifazana ayisho ipassword uma iyisho ipassword maybe ishala lapha iyashaya ipassword hayi it accepted yabo lo but isi unlockile ipassword but kusafuna kufaka ukey uyayibona lento uthi safe kangakanani kusafuneka kufaka ukey sakufunakala lo key ke manje ayisho ukuthi ingane bayikhiphe mfethu bese beyikhipha izokuthi umama mfethu uyenzile itruth ulenze nje iqiniso umama ukuthi ayikhiphe ipassword ukhiye manje indoda ewaziyo awuthi mfethu ayibalwe yabo balwe ngalendlela ukuthi abagcine beyithatha ingane beyibusela oven phambi kwendoda ke manje kuthiwa ya ukhipha ukhiye wena ithi manje babona nje yona system abayisebenzisile umfazi wakwazi ukukhipha ipassword so let us use the same system lendoda izolikhuluma iqiniso yabo ayifaka ingane mfethu kuthiwa le ndoda indlela yakugoloza ngayo yakugoloza mfethu kwacaca ukuthi kwezwa oven uqhuma futhi ingane ifile yafinga lokuqhuma oven isibukwana lesakho sakugcwala igazi kanje yabo ayekanti ukuthi le ndoda iyagoloza ukuthi awukho yabo uthi baze badonsa uthi lo mfethu ahamba naye lo kade sethi urape lo mama avela donse umtafula la imese le yokusebenza endlini yokupheka nani avela udonse mfethu uthi ufaka la yabo nje ufaka lemqaleni la takule ndawo wasiye wehlisa ukuthi mdabula yini into esemdabu njobe ufaka nje kuthiwa le ndoda ngesikhathi befuna ukhiye yabo ngesikhathi bethi bayibamba shuthi ivele yafaka isandla ephaketheni uma ifaka isandla ephaketheni yavele ufaka emlonyeni ogwinya bawubona nje yabo so manje bafuna wona bamfuna ukufaka la umdabuli yezwa lo udomfethu mfethu lo mfethu engihamba naye mfethu faka izandla khona esiswini la yabo bheka lokhi uthi ngempela wagcina evuke nawo maye bavule kwisafe wathola imali mfethu bathi bathola imali engama currency ahlukene imali ngempela ngoba kuthiwa isafe nje ayikwangasiyisafe encane safe nje enkulu ngiyimali yala eMzansi yabo nemali engama currency ama euro mfethu nama dollar nani kuzoba khona mfethu namagolide nani phakathi ayibasho bathi ayiwin thatha lezinto bayifaka la ezwa lonto le lo mlungu vele wesilisa othi nje ubemdabule kanje uzofa vele wasala lo wesifazana ingane ifile umlungu indoda ifile ayabashaya ikhona bahambe angazi mfethu uma echaza ukuthi bagcina bebanjwa kanjani ngoba uthi mebephuma baphuma yabo bakwazi imali ukuyishafa la beyishafa khona yabo kodwa uthi ngokuqhubeka kwensuku hayi naye wabona ama light egcwele igceke egcekeni yabo awusho ukuthi ngicabanga ukuthi ilento ukuthi uthothi abantu bahambile bokwenza into abayenza sebedayisa izinto sekubonakala ukuthi akuthiwa obana thola umuntu unento kuthiwa ilento lo uyithathe angayideshela ubani yabo babanjwa kanjalo uthi angabanjwa lo waccuse wakhe kubanjwe yena yabo nakho wesesinaye la ngaphakathi ejele mfethu sahlala naye mfethu bamfethu sahlala ngoba mina ngimfice evele sekhona ejele yabo sahlala naye futhi ke
njoba ngeke ngachaza ukuthi mina bengisebenza kwa spiritual care yabo kwenziwa ama program kwa spiritual care khona abafundisa ama program nani hey mfowethu kuthe ngeninye ilanga kukhala uover la emaphoyiseni yabo athi ubaba lo sebenza la awu-answer uover lo yabo bese kuthiwa ufuneke office ufuneke office okay ngiyahamba ngiye office yabo bethu office laphana kunomlungu wesifazane ofikile la yabo uthi kunomuntu akade embheka ufika uhamba lo mlungu uhamba nomunye umfundisi ofundisa ama program naye lapha ka spiritual care ekuthiwa ubaba uNgwenya yabo so sebemtraceile lo mfethu baze bamthola lo mlungu namfethu ushushu ngesikhathi kwenzeka lento wesifazane ngesikhathi kwenzeka lento wangcatshwa mfethu indoda wangcatshwa ingane nani yabo lonto le wasuka wahamba phela ngoba ngathi babelungu abebengahlali leso ababona abala South Africa but bebeze la ngama business abo yabo so wavele wathutha nje waphindela phesheya yabo so manje uyabuya azi mefika mfethu la ukutracewa lo mfethu yabo engiyasho ukuthi seshayiswelani ke manje ngoba lo muntu uboshiwe phela manje yabo lo and mfethu ushawu life yabo ayemefika lo mlungu la emfethu kangiyiqala le nto vusi ufuna ukukhuluma amanga nje babukeli yabona ila ngabona khona ukuthi yabona emhlabeni ngakho ngeke ngithi mina abantu bayebethi hayi umuntu mayeseje yabona ejele mfethu ufunda into eziningi yabo ngezinto ezenzeka khona zikukhulise ezinye yabo lonto uthi mfethu lo mlungu mayifika athatha ahamba olando lo mfethu esekshinini uthi nje ngifuna ukukhuluma naye ngathi wakhumbula ngeke ngakhuluma ngale ekuthiwa i-victim offenders dialogue lento ye-VOD uthothi uzobhala incwadi ubhalele ummangali ezwa lonto uxolisa ke nani yabo so kahle lo mfana wayebhala i-VOD yabo ubaba uNgwenya lo besebenza ngawo vele ngoba benzisa le program ekuthiwa i-restorative justice so wagcina etracer lo mlungu athothi upheshe lo mlungu waze wafika ngamanye amazwi kushuthi kuzokwenziwa i-sitting ngoba phela kahle ngesikhathi ubhala incwadi vele kusuke kufanele kwenzeke i-sitting kuya ngokuthi ummangali noma labo bantu obonile bazothi bazoza yini noma bezi mebeza mebevuma ukuza kwenza i-sitting ngihlala lapha uzoxolisa kubona face to face yabo abanye thothi lo nto abayivumi ke bathi hayi ngeke asiyilapho yabo but lokho ke mebethi abaya akukuvimbi ukuthi uphume ejele but isuke ifuneka lento kwifile yakho uma sekuhlanganiswa into zakho uzofuneka uphume yabo lo mfethu uyenza lento hayi ukuthi usezophuma into nje afuna ukuthi ibe khona efiling yabo mfethu lo mlungu akukhuluma isimanga kwakukhona amaphoyisa la mfethu kwenziwa i-sitting kwathi lo mlungu it's been too long kwenzeka lento wathi this is the guy I remember him ngiyamkhumbula uye lo yabo he killed my son and he killed my husband uthi I had no son benganaye indodana bese nengane eyodwa le yakuphela umfana what he killed him what I've been praying wala ngikade ngikhuleka yabo uthi but God said to me you have a son unayo indodana nginayo kanjani ngoba indodana mayashona wathi indodana yakhe lesa ejele yabula mfethu uvusi lenda ngimna ngikhuluma into engizwa umuntu ethi hey wathi umlungu I forgive you ngomxolela will you allow me to be your parent mfethu emxolele ebulalela ingane nelokhuzana ebulala ingane nomnyeni yes wathi uNkulunkulu uthe kumina wena indodana yami mina njoba ngitshethi ngiphume ejele emenzela yonke into lo mlungu yes wathi ulinde ukuthi siyofika leso sikhathi sakhe sokuphuma uzomthengela umuzi amenzele yonke ingane kuyimali umthatha njengengane yakhe mfethu lento engikhuluma ungazi ukuthi ingane kwani ngiyakuzwa uyabo ngikutshela ukuthi umuntu wayekhona kuleyo sitting ngisho amaphoyisa akhala inyembezi
kwayena lo mfethu wakhala kwayena. So awucabanga uba indoda idada phambi kwamfazi, ingane yaqhwinyiswa ovini phambi kwamfazi, but today lo muntu uzothi wena uyingane yami. Ubemenza leyo into ejele efika laphana ezo emfakela imali angithi wasuka lo mlungu ngihamba waphesheya waphindela phesheya. Imali bemfakela true babungwenye. Yes. Emfakela lapha lo mdirector beyiswele ejele. Besitolo nje mfethu athenga into mfethu yabo. Abantu bakuphela vele bebengasambuki ngenxa yalento ayenza le. Bona kube ngamvisit bebenganzima ukuthi but wathola another parent. Umuntu abulala ingane yakhe nomnyeni wakhe. So ngifuna ukuthini ngale story bafethu. Ngifuna ukuthi forgiveness is something enzima. Kunzima ukuxolela abafethu. Ukuxolela umuntu akukaze ukuthi umuntu owenze leyo into kanjalo kwena. Njengalento ayenziwa lo muntu ubathi mina ngabona ukuthi it's possible umuntu uyakwazi ukwenza. Nangu lo mama mfethu wakwazi ukuyenza lento. Number 2, into engayithanda kulo mfowethu wakubona nayo uburongo bakhe. Yabo. Wakwazi ukuxolisa, wakwazi ukuvuma iphutha lakhe. Yabo. Omunye kumuntu engasho naye ukuthi hey hayi mina ngeke ngize ngiyenze leyo nto wara but mina ngikhuluma ukuthi into eyenzeka le. Which means ukuxolela umuntu kuyakwazi ukwenzeka and umuntu uyakwazi ukushintsha emaphutheni akhe. Khanya kude TV. Bafethu subscribe bani, ni like, ni comment.